pese Aoalofa Itusia iniupu Yangawa yailangona Sewa pele Iloto mamanatu Auni alofa anga Iainga mawo Ayani mafutanga Wavala yo mao Usu sebe se malie Usu sebe se manaya Ese batu bulangona Ese batu bu fia Ese famanu ailangona Afayo se pese Famalosi au Ia tu sia iniupu Fa'ala e au Fai mai fofo Famalosi ai E ua mafatia Ina tino male mafau Au e ua mafatia Matua le taulau Usu se be se malie Se manaya Ese batu bulamona Ese batu bu fia Ese famanu ailamona Ese e mawai ona mona Sisi sumari e pele na so fofoma Check it to the left Check it to the right Let the record music take before I write So my lady bese lea e bese vibe there Lua mafamfanga e faa lele lumo lea Put your hands up in the air and say oh yeah, oh yeah Usu se bese malie Usu se bese manaya Ese batu bulamona Ese batu fia Ese famanu ailamona Usu se bese malie Usu se bese manaya Ese batu bulamona Ese batu fia Ese famanu ailamona Ese famanu ailamona Tasilima Ifatulu Amo Radio Samoa. Chamilula wansi o le wa lus fluiva mara fa minuti wa te anele se fulu male lua ile de ya so manta ngo fie o le so lulu le unga tonu ngale mu o nga wenga tute ma faiva lo filima le kanto ile wa onga ale fana ya e pe ona wina tuai ila to ile taya ona la onga tulanga mo muala le ma onga amanta ya e ma lo le faiva ma lo le sa italo si o le dawa mo sina fa siringa ma lo si e se tanga futanga wa e maua ile de ya Aoauli ya fe ya na le kofe ya na le mailo ya e mafang susu e lua le company na wi tono la ta va le se me o ya o le mepu tu silio na tawa o le tawa ne ai
Ja, lei fa malo ancho tlenga ya tia pe ore ele tong ba tanga mai le tau na le la si le before stimulate ma ancho le wata to ba tai le divine la woli le tau ona o se manu po Fofogamua ma le polo kala me yo le Aouli ma Fofogamua so ye le July fa ele fia na nei mantango file solo me yo ave o le lai le ya woli fa bango i tanga me ya ma se tang ba wa se ma fana mai le malulu o le po ma le tai ona le la o le tim ya me tu foi lele se me Paulo ai sa we masina sabi e te fa longa tu foi lele pona i violo tino e aki ko ko ngule an wa ko le manu o le mela le e mana yelo so te sa vali lele fa fo le la pe o nema fa yona e sa vali fa ya man toi tono fo le finga wenga ya ioi fa imasi aki le fa ma e o le to e ma fana po le to e manu o te sa wana de ai ma fe tau I mele mako ko malo fai e ala e masawa kuifa to le mana o kikironga ko ngai le fa ma o le air conditioner o va tolling a makwa o la ya ki pulari runga o la pefunga inga io ala e fa ben tanto la matua ma na ya le ma lu o le air ya po le ma fan o le air o le me o le pefunga ya o le lakifo o le ye se fa ma e awa na sa wan tole pe fula fa ko ngor ko yo official po tono le to fle finga we ya la no winga ngale ma ya le men tanto we no mawa ya ele me fe o tu ala fa tano fa awa no pa ya le tu o to suina le po ve la so se fanta fe to blanc ya tono la da fo ba ma tauna ta pena ya le up fola ele fa ngol le ve so ele tu ai ya ngal wenga pe yo ya ngal wenga mo le au televo find out which ya o tamama tina ma tu ya me la fuma mo lolo e fie di ba mo na mo tu fa long ta le di vai ta wala ta manulu yo o kamalanga aba ku foi le fa sa le vele ngol pala au le ko for sa ya ole tu la ngale dai pe yo le di vai ngol la e fa malon fa tano fa fo ina yu to mama tira ma tu I mele muli panga to no mo to malawa mi se fo ndo fuanga o lo to si ai lo to so I fu malo lo ina tano sia e kele o fa ki ngai nganga fo ngai to si ma ina le do fuanga te wa lu se si u ta mai ya ba ai pe o tanga tana ma se na mo me li pot ya mai o no fuanga fo ile to si ai ya so I fu malo lo ina to mama tira ma tu ya talo sia o le dai maua le leila uta mafutanga o le tai au malu o le tai au tau singa o le awo ya ma le malu o via fifo ya afa le to ya ona avele ya yo sa tram talanga foi lele yo fitoli se o ma ko e kano ka ya o kano le o di kano le via ya ela ngante le o le malo sile no o lo fia ngai foi ya ma le sa ilinga madwia wa tanto ai ngale ngante ni New Zealand e pole tunu o lo e no pia ya ya me to tua ai to molele to ai Samoa o le so ya antono na wasi le fia inisio tanto ma tua yo makwa fa fe kaya wale pisi tele ai lunga le awala pita yane o le fo wa misi to ai le so ya le aso a onga o fa nau I kolisi mai le senga iva o antula le senga se folu man tolo o le visili o le ale mafuanga o le mafuanga ona ole te ya le unile a fa ya onga ile totongi e pe ono fo ina baile le malo ile terminate o se tasio totongi ma walunga ole na ta wa mai le finga malo o lo fa pe mai e ya inisio pule a onga o le mo wala totongi e se la fa fu wa fel to sanga ai o le ultimo tino e ya i se tasi fo I ole sosilia a fa ya onga ma pule a onga ne ya sa no manino ele ai mo se meva pena o tupu I totonu ya o mene yo a onga o tele umanti no ala ya onga fo ele eta we tanto o a onga fo e tele ala tutupe o ine ya onga ya ale amata tu I o tu King's College ya tanto fa solo twili ole pakuranga St Kitts ya I want to like TJ later o e deal with ya e fa solo to inisio a onga nei sila fiel tanto tudo e fa yestang taula to pili ya antong tana pili ola lo no winga tong na fiel lo tong ye fa ya ya to tele fo male tong ole pule onga ai ole so ya ole fa ilo mai
ya le na matai le tau na le la le sol te na fa ya onga o a onga tu langa lua ya o le fa mai le fa mtulanga wa mai mautu pe le malo ona ele o maua ia le tulanga fo ilele o le marienga ye wa le mentum na bali tu elu ele se ngol me le tom fa le malo ma le so si fa ya onga ye po le uni fa ya onga tulanga lua ye ma le me le tom fa le pristino America le value Ukraine ma le tunu o Lucia fa pe foi Palestina ma Israel elu ya ole Jamaica Minister ya Erica Stanford e pe ona ia sound noa ia ole wo mai lava le tolu tau sanga tanu ona saini le kona karate muli ia mai ole tala na e pe ona ia ole no o fusileva ole lava e toso ai fa tolo e loi ia le mata upule nei ia mai ole tulanga le da o le fai mai ia le asosipo o le mafutanga le aifo a fai onga tulanga lua. E le ai e te tauna au mai antoa, ia le whapa sene o le sitanga o lantou tutongi. E a le whapere malo, e le ai. O le la ama tātou le tausanga nei pe antou sei nia le tātou marienga, o na avantu ta i tasi pa sene, e le tausanga, ia le sitanga o tutongi. Ai wala na anginga i lunga o peau mga lunga lole e ala mata ampulea. Ona ole anga i antole whinga ma lole i le timi nei so fantasi le national o le act ma le New Zealand first. Matongi i whafole be fo i le ta o le fair equity pay. O le wingo le damia. Manatua o le tele o tātou whale whinga anuenga. E pito i siliana maururunga tutongi o le tupa o li. Ia po le tupa fo i utama. Ai o le na pasia, o le a iai le fesuia inga, ma o le a faise fainga, e whaalonga tasi ai, totongi o le tūpāwali, ma le tūpā lea o tamaitai, e pe o na santa wafi na mailea, e le whinga mā lo ua pa uantu i tua, e whinga mā lo lea a le leipa, e ma le greens, anto ai foi, e ma nisi o pati, e pe te yanela, o le na sa whawha i atu no le whinga mā lo le tonu, ia masango i lo i whafuma de kako maka upuna nga. O le mea lalea, o le ala ina te te, ia le yuni lea whaia aonga, ona o le le fitak, ia e no fuma e fuai, a whai whateita inga, ia a whai olo tutongi nai ono sfuruafi, ia e whamai i pasene le tausanga. O lo no inga, e toi whapopo i ili si wha tausanga watoa a maua le mea, ia po le si tanga, ua lewa na tatau ona maua. Ia a whai o le si tanga o laua lewa na tatau ona si ti ai. I le taimini te tongi o whai aonga. O tu kere ilo nei i pola me wha whenkaifu. A ua tele manono i wha sau ngā se leni le whenga malo o lo o iei le taimini. E peo na tātou mori mawina. Ai paulona. A lau te mana tua sai le alo i fo le 5% i le vaenga fo i lele o tanganta i le o mawani ala tu ngā ruenga tono New Zealand. Pita iane, i wha maunga tanu ai nei ale na sau tua. O le wa o tu ilunga i le ono tesi ma le 2%. O se whainu mera pito o sili leona te le i le teimilini pe a fua antu i tausanga ua mawai. Ai mai se ile whaama i le COVID le nā whai nai tātou. Ia ma le tūlanga fo i le o le recession i le tausanga i lua a whe malabani, lua a whe mariva. Ia te mana tua vai taulera. Te mina le wai nei i manukau i le official radio Samoa. Tauno mai nei New Zealand o angi ngā le whaamtalanga le da o le recession. Kua ape, tutu pole a ele ngā mea po lea, po se mea ai po. Ia, o le tūlanga fo i lele, ua vai le maa losi anga o le tupe, e wha a tā waini o loa. Ia, e pe ia la o le timide. O le timide i tono New Zealand. Ua si lia ma le se fulu lua maasina, ma sanu ko i ki kia se fulu tono maasina pe o vantu ma le tausanga. Talu ona whai le recession. E le o te le recession. Au te whai atu fo i lele la ngona e lau kāna. E makuala ngonga lele i lau antu tupe. Ia lele te leo ni o loa, ua mawhaiona e toi whaata wina i le vai teimilini. Fua antu i le lua, pe tolu, pe lima tau sanga taroi. Ioi, o le tūlanga wha le tonu le na. O le mai ai o le wha mai le o le COVID. Ia mo le wha sau ngā seilin. Lea ua whaine e le balo o loo iai le teimilini. Ia, tālo sia, wa le wha mai le tala. Ale a sosi le po le yuni lea o whaia onga wa onga tūlanga rua.
e lena o le pawai leo le lātou te pe a leo mai le mano ia ma le matanga luenga leo a onga e whaiwha le leisa lātou tana ma ia amana i te lole mena e pito sili o na tā ue leo la ngalini o le amana ia o se mea olo o tau mawhai e tuai so o stangata o le me pito sili ana na tau tāti ia whapele se ling tāti ia i se si mea a ole no nofo lei lalo mo so ala upule se mta upu ma amana ia se me olo o ngani e tuai se fala potonga po le uni fa ya e wa visi a o se din la fa ya o ngai o mai au stad o ila la so wa o tanto fan e o mai la wa ngai e lo ke kele mai kongo le malo o mai o fan o tani filem ai lo ala la me le fa ye le men tona fa io ho l'esigenza e ma fa tanto si fa sound ceiling ai lelo a Lucia Tunela ma ia fa iau la ka ko me ole afa pe a Lucia Tunei ia wahe o nga no wenga le wo pito isili no tele tanga ta New Zealand o tu o New Zealand manga ia tu Australia na manta mai la wo nga wenga fo ia o kwani ia o i Perth e wa tamana fingal wenga luva yaso af le luva yaso ia pe fingal wenga fo le korva yaso Afrika silva yaso a ole tupe po le sele ni mo al tanga tel tusanga ele skama i se le nila ia ona va solo tu ile i singal wenga ai ma sa no i to tonu le lima ile se fulu tusanga le wa ma vai o fa tupu la ia le foi no mera o tausi mai pas o e ma tu wa vai 10 million covid lena te tala i lewa noa e whaatanga i o nao mai tangata mai whafo o lo i ele to mai maanga wa aia whaatausi mai. Ia e whaiala utan, le te milena walua i ilwhara mai i miro moa, e le whai ungo le tausanga te nei, ia male amatanga o le tausanga. Na manto i eise tasi award, e whaila utan, e tauwhio lolo fo i le ese o tangata i te tonu, le au tausi mai. Ia e tau filong ia fo i lele ia tangata initia. Ia matangata papalang, e kasi e fo ila, ia mana yalo olo tātou utro. E ke ua whame i me mantou i lisitu. Sorry. Au te alu atu. Ia nga, e initia atu la wale poto mua maluma i le pito mai i luma le reception. E kawa i kua le pokura in piko i kua. O ne sawe i leo le fisiti. Sorry. Se fa mole ea e pasi uma e ngi kanga ka kongo forma fa ma ni ola tu si pasi to e folo mai tu ma le fisili o fe ele be o ye ya tu si mai pasi ya lalda e o fo New Zealand le ono sfulu afe ngai le fitus sfulu afe le tausanga e fa mai Australia si mai ya New Zealand ina fifio mai ya ni Australia vatu ma o tolu se lam tolu sfulu afe le tausanga. Ja, oilan kankala fi ngo vol fikus fulu wafe ala fa la mele coupe Australia c'est là tolus fulu wafe le tausan. Ja, o le mena le to te fa pe atu. Ia fa ke ke vanga. Wa o fo le temi tu la i mene o fa ya onga. Ma o ese ko mangi usil. Ia ngare ya le ska ko memfa. Ai oila. Ja, tan si on na e maru ia oile ding vanga le awo. Jalvan tu ia lemu sua fo tenis. Eva before ia Ferici ave fatili o le mau to mele ding vai ngola woli nai sin o va lo ngoli fa me mo to anting wa o to nai sin ia e tal si o le dau to fe lo de ia solu e le ngante le fe lo koni o yo se fantu la wano le mau to me dai ia mal tonni o tal va to ile fionga ia tinto to iva le na man to fe lo ile po ne po ma no ale au jogo le mako ka langi le malang manuia e tuale tau fao e male au tau ai anto ye il male va lele sto ino tua i au fai e male ka manga o le ifi fa ia o kuara kako ngofo kuara kako wale o mai foi lu male me como e fo male va ona sila male venga luenga na ale Global Express ya malo ya toto e ale fai va malo le tau antai nita solo mi sei o to mala vole ma to bele vai ngola o le to tua ala radio Samoa tasi lima i tolu amo
Fofogamua now, Tofi Fao, Sophia, Lady Vangola, Aoauli Famalo, Antia Vimora, Kusomala, Angada, Sini, Ausutalia, Elegante Leo, Shoktamaya, Michele Misio. If you're a Yamango Tial, telling a Tial, if you're a Pistam, if you're a Yale Pepe, Malanato Vayesi, Nile, Visa, Ole Digi Sound, Yamalati, our marketing platform, Yamalatalo for voucher. Para kambangan favoring a kiel vai manulu. Ai kau kansa o markangaka. Mo tupe wha mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātu wha matoa e nao le lima tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha mo moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha mali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se wha le tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātu la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i awala ese. O nisi tangata e sili atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o limas furu tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasi limai tu. Amo. Lui tau, mō le aso. Aua e te ola wha masino atu. Do not judge. Mā teio, lona mata upu e fitu, a o lona whai upu mua. Aua tau te wha masino atu. Ina nei wha masino ina o tou. Aua te whaamasino atu. Do not judge. O se whaenga rea o le launga Iesu i runga o le maunga. E wha au tū lava le launga Iesu i le mālo o le atua. Ma mo moli mai le tele o ana a o onga. I le itu a inga o langa mo o mia. E tatau o na ola ai le tangata wha atua. Ua i totonu. O le mālo o le atua. O le isi la lea o ana o onga. Whai mai Iesu, aua te whaamasino atu. Ne i whaamasino ina oe.
O le ala fua wha Yesu. O le mea e te fua ina atu. E toe fua ina mai i a te oe. O lona winga. A e mana o e fesoa soani mai nisi tangata i a te oe. Ia mua mua o na e ola fesoa soani. A e mana o e whaamangalo ina oe e nisi tangata. Ia mua mua o na e ola whaamangalo atu. A e mana o e alofa mai se tangata i a te oe. Ia mua mua o na e alofa atu. E mana o Yesu. Ia e fua ina atu i le isi tangata. E pei foi o na e mana o. E fua ina mai e le isi tangata i a te oe. Samoa e. Wa sawa sawa ilo tātou watunu. I nei aso. Le ola whaamasino. Wa sawa sawa le ola tusi tusi lima. Wa sawa sawa le au tilo atu i le anga o isi tangata. Wa sawa sawa le vaa vaai masei o isi tangata. Wa sawa sawa le lalau atu o mea e le anga ua fai e nisi tangata. Aua e te whaamasino atu. Ne i whaamasino ina oe. O lea o aonga lea a Yesu. O lona winga. Tu ia lo tātou wola tusi tusi lima. I se maleanga o nisi tangata. E mana o Yesu. Aua e te whaamasino atu. Ne i whaamasino ina mai oe. Ia e whai atu le mea le lei. E te mana o e toe whai mai ia te oe. O lona winga. A e ola whaamangalo i le nei aso. E whaamangalo ina foi oe e le isi tangata. A e ola loto alofa. E alofa ngia mai foi oe i le nei aso. Samoa e. Ai a pe a se i tuuia. Lo tātou wola fe whaamasino ai. Tātou te tālo. Lea tua mamanae. A oa o maia Samoa. So ia mātou te au tilo. Se maleanga o nisi tangata. A ia mua ona o mātou va aifu. I o mātou lava leanga. Tātou malaua fio i le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu. Ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Mai, manga le mai, o la ona le hasa o pai. Lo uta mai, se tari mai, o mativa fo mai male pia ai. Matua bea, tamu ai le palea, le sensi moe moe. Tato ainga lo uta mai whamanga le mai o langona le hasa o whai lo uta mai se e tani mai o mativa mai male pia ai o Samoa mai te tauto o le toe au ngā na o se au nā o atali ai le mea sili e foi mai o le mamalu o te tuina atu o e fatasi mau lo uta mai whamanga lo mai
In this update, the Prime Minister's attended a late-night meeting on Ukraine after skipping the previous one. Here's political reporter Azaria Howell. Defence Minister Judith Collins and PM Chris Luxon joined a virtual coalition of the willing meeting on Ukraine overnight, following meetings between the American president and Ukraine's leader. Collins says New Zealand stands with Ukraine and the rules-based order. Luxon did not appear at the previous meeting, saying it was at 1 a.m. He was instead represented by officials. An explanation as to why some people received multiple emergency alerts during last month's tsunami threat. National Emergency Management Agency Director John Price says some phones updated their software or refreshed their network connection overnight, causing the alerts to be received more than once. He says some phones with more than one SIM card were also affected. Believe parents need to play a part in improving dwindling literacy levels at our schools. The government's launching a new digital tool for students sitting below the required standard and introducing more professional development in literacy. New data shows only a quarter of Year 8 students achieved their curriculum level in writing last year. Education Minister Erica Stanford says parents have been unaware of children's results, which is why a parent portal has been launched. We've got to give power back to the parents and say, you are demanding customers. You also have a responsibility. When things are falling behind, you have to do something at home as well. And inspections revealed Auckland's Mount Eden prison treatment of mentally ill inmates likely breached international guidelines. During Chief Inspector Yanis Adair's assessment in October, it housed more than 1,000 inmates. Jordan Dunn has more. RDS says most prisoners were locked in their cells for 22 hours a day, partly because of short staffing. She says mentally ill prisoners couldn't mix with others, which probably amounts to prolonged solitary confinement as defined in the Mandela rules. Corrections is expected to create an action plan to address the report's 31 findings. And that's news. To sport, and Micah Pimentel, who pitched Venezuela to a softball World Cup title in the final over the Black Sox last month, has been provisionally suspended for taking a banned substance. A selection crossroads for Springboks coach Rassie Erasmus after the Wallabies exposed weaknesses in his side during the opening round of the Rugby Championship. He made 10 changes to the starting 15 that's lost at Johannesburg for Sunday's rematch at Cape Town. South Africa have a 43-strong squad for the competition, but Erasmus has made a wry observation on those circumstances. When you have squad depth and you're winning, then you really have squad depth. If you have a big squad and you're losing, then you only have numbers. So we must make sure that nobody says Saturday night after the game, we've got a lot of numbers. And that's sport. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. So night, in the vibe.
Semile wan chile was full on minuto wat jij in July. Tasile dasa e fa fonga in tala i for man tala in tala wala dei vaing ola uli lenga na peritania. Ja mai tremo wan so to tonga stemio lumba fa vi fianga ja mai semi antoa ma le Pacific Land Band vai en 24 tanto polokala me fanga solo. If you feel ganga le dei vaing ola so le wa mo wala tanto wa no. Telo no anto le telenga ya tongi sia. Ja bolle Fionga ya lumer vai le mo fantasi mai le vai ngola wo ya ma lo lantole ya ma lo lantole tak ya a fio mai ma tala mai au le na tala nga anto ma lo so fu mo ya tong sia mo lo fionga lo mat ya le nganga na le nganga ese foi le niaso ese foi le nitaiao au le nganga la mala ai fo e tong sia le nga we fa ilo le kuma pala le mato ai nga e wa ngai tanto fatto va swafa lumumba e fa taile fa e na fitala foi pola sunga Fofogamua ya nganga tie nganga fa tai e fa talo fa tuai la sunga le tau tai ro tat po kala o le Aoauli ma le Fofogamua ia wa fa anga sa mo tu fia la langi ia wa fonga inga to radio Samoa le po si fonga Samoa ta silima i to luamo ia na po kala me fatatia ma lo se fu ma via di electoral nei wa mo le ni la le au mawa Fofogamua o vai se un tanto vala valai ia o la visili tongia e se me wa si mai ele fala si ngata le nai tu ile ni vai ngola mo li wa o ya ia fenga ye ya ma le telenga ya te tia e pe o le ia so foi pe e fa tai vai wa mai tu ia mai nei fisili que ai o idea ole atali fa mau ni tu ia ai fo ia tongia ia ya tu lo ngala mo le swafa luman bai yo ale tai tau atu tongia ya porque lo face uso wa mata le mo le mai ti wa mo le mai foi le wa ngalo me por dai ka un fa pa un dimensa e por ai ka un fa so le ka lo foi ia fa ilalia e fa ile ba yesi foi le thing ngai ya no fa na un sa mo me den ki fi ba ale ba ye tau anta ma fa ia titia ole ai foi ole ba yesi ai ben meni polo feu foi ele fa eu sei vai ter outro né mas eu uso lá ma fa sol mita ya ai wile que ele vai sacar ka foi ele fai tionga o mai le tamo eu sou com ma pa au sou com le ia porque la verdade la bia uma la bana le ya o le benta wa o dai anto ele vai fo io ya e no lo pe un tu facci o le te vai ma la va che lo qua ma le vai scoi e foi kala foi que mai foi male maluma pa wa to lual na to lo nga mo le mai le wa te man tu po e man tu mai fo boa mo po le amele foi puta ma ai de mala ona pa tai le tua okay lo to lule ole to umbi ai fio te vai mam la mona con sa Fofogamua yo o tu langa ngalo la a me se la vale le foi la fionga ya le mat o lo no winga wa mantana le fie le man mlama o le sa ole sando foi ya para wa le fie mama le wa maka kun ngalo mbea lo kula ile ko vai se mala o le tulanga ya ile telenga ya te wa matana ngalo me le fionga ya le man wa matana tau le lo se me wa fai le mak tulanga na mo vai tulanga na mo la vai masal salo tulanga la fa fonga Samoa tulanga mo danga le la vai masal salo wa pa aula to mo me pa aula to via masalo a pe ko kolunga ko krisimasi pea ia ngarulo le o ie markumo au kira ai mo umi foi na ko krisimasi ia pe uma lore fai ngā pālo ka ia ka ko fa ko lo ia ngai ma le kumur ngi la
Ja, malole, sua malole van soile, die vaingola Aoauli, tongisia, ja, polo vionga, luaban. Ja, wala va, ja, van tupuino, langona foi, o le toifia fa awa wangarwe. Ja, wa inisio tato. E kausami ko nga kausami foi le peyale, wo ko foi ko nga yo la sa. Nga uma fa mai, si fa lo ko na ko. Fiul supervisor vala, ala wo ka ngulu ko container. Esa le leila varia Fofogamua. Ja, wila, ja, va tai foi mole antale ri vaingo la woli wa ole vaila au pitosili le na tawa. Fofo inga singa sole maluma tia male telenga ya au pa. Ja, o mai so firngano, o le o tanto toi sile fa ile de ya woli mantango fio le zulu le so le tupu. Ja, o le so tulanga oye, o le lava matu te pasia tu alla. So le tu ke fa ya ku e mulinga fo ngi oli ya ngi foli. Ile mantango fio tanto pigi a pomolano no e tavale nile o meka. Ja, nganga ba fa tai ma nganga se fia mol ni la e fa tai ke le ba la sunga le tau tai le tato ko kalame. Ba Aouli ma Fofogamua. Yo e muli tu nganga fa tai mo lo mato no fa auro. Yo le bi ngala me fa po ya te ia. Ne mo no le a mo sia sa mo so mato ba do itu tu ole le Aouli ya so tai tasi. Au ile ya fa tai le tu le bone ni lao. Ke mo tu nganga fa tai la sunga Fofogamua ya mo le bala au mai. Atina ne foi fa tai foi il pulenga ale radio Samoa. Polo mato no fa talo fa lo fa anga Samoa ya. Pa malo sala mamia pa malo tawa sai pa malo no sai ya mi sela mo ta to no ante mo pa malo la mo faiva yo e ale mo le tu nga ngar fa tai to sia e mo lu no so ta to lo fa na pento tu alo mi kas ole mo lo si ti Samoa wa ese fo ile de to inga pay te ko inga ta balele for ranger pa pe fo le master PT 50 mo sui fo le Marcus Kaidi yo ese fo le matu te unga wa te waita bale ele mafai na te unga nisi fale ta bale ko nisi pita tua o fai ne tu langa la toia a to tua la ta tan no la bala e to sia il to tua ta to falta bale me ke kas wa ma wa e fo le tu langa wa ye le matango fi fo ese fo ai ki e uno fai ai ki te unga ia wa la bala fo ile mana o mia tero karo le fo el to tero e lo sai ta bale to inga ta bale ye ai to i fa ta vol tato tua i to tono le marketi no ni si tulanga la to i te firma mama le tulanga e ma faina bala mai pete stuma for tato tua tu si le lucia la ke ministran ai tele ta bale faila filinga amata mai la tato family bands o tato commercial bands diesel and petrol e fa pe fo tato mini bands e ia tato Toyota Bellfire. Eu mai la mato sanga 2020, 2012, 2017, 2018, eu ma 2020 tato Toyota Bellfire, fa per foi tato Toyota Alpha. Unisi tu lama tato mini Benz, tato for Nissan Serena, tato Mazda PT50 latest model, tono tato Lotoa. O mai la tato youth, fa per tu tato SUV la pour family SUV, tato Mazda CX-8, Mazda CX-9. O tato Toyota Highlander, pa per fo il tato Holden trailer placer, o mai ona te una tato saia. Au solo mai la tato 2023 o le fo the Mazda CX-8 o le matongo finga le lusfulu fase ya kilometer o le tabale, just like a brand new one. It's a tauto mo fie. La le tau tole tau en penga bi de mai no tau tole lungo te fomi. O fa solo me SUV la iti a pe fa hyper cars por cars mo tu planga tal mo tele ta vale faila pipilinga ta su me tal me au. Mana tu le mauta o abel ta falta vale o le one stop tila. Na bo ngere tila e mo mai me uma in suino ta vale pa inga no ta vale mo tolto sanga service on the fitness registration. Pai mo tato falta vale mo tolto sanga tele pa mama venga e tato bi freuti nisi tu langa timanga mai samo yesu mai matala mai au le lucia lau cabin strike ngai papa tu i marka pe va aba tato le 9 o iba lua fitu lima balu te sinua o iba lua fitu lima balu te sinua e pala te fon fa ve ai o lu tasi pa tuono lima fa tasi o lu tasi pa tuono lima fa mandia le tu fa iba lima a Fofogamua Chai. Ia le
Amo te mei fatu tu tu elusu a Fofogamua. So fuia le fianga ya lumur vai por le tlenga ya tongisia Bill Wilson o le tutuma le unanga ale meka kasi dai le lucia lau Kevin the drive in merkau so le ne so sai le dei foi vitau ole tau sanga ole tangi le wa lus fluono mala fa bidu tu tai nei le tu la tas Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. So no la e Samoa amata ususu le Julia luile atoa sulu ile malo mama lua ile tuinga salani le uua ovale ila awalunga ioleta so asili le mata ina fai mama lule fai ba Sila taura wangaba isio sasa ele mamaluna youla esilia tulava iona poneila Samoa mamalua ila valo sau noa Yolo andele fua malepa o fai mali o le pati malepo sei fa solo fai wasaongi amalene yaso so ala tele la vale fata fiti walunga le sona ta fiti uteo fia ngafa asamo moni lava uasi Fai mama lule fai mama Sila Taula wangava Isio sasa Ele mama luna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mama lua ila valo sau Ang whaialo esa ilina lau papalelei maanangata mo whale Samoa, ni Sila, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose wa whainatile nei tautua ini tautau ngufie, ma o le finance whaapitoa se fululua masina ile isa interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E ka le sia, ma o le 5% to e whaafo I mo le ngalwenga le tua, su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Bevala au ia Chris Ulberg, ile numera o luatasi, luafaono, 5 fitu. Woodmart, laupa angai laupa palelei. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Moli te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au
au nanga Samoa. Olo mawhai na whaatino uma ele tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapeo tātou ofise tolu o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mō nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mō tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa, o Aoauli Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Whaftai te lava mo le whātasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Model Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount molo sa fau. So mai i le tātou tuatosi i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le o Barcelau ono tasiono whātasi walu. Enterprise Model Group Manukau tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Malo soy fua. Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo. Se kia Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alofa lava le tātou atunuu i le amatanga o le nei whaiaso te whiwhia lava e whawhiloa i eti oe, mai tātou porkalame o le areto leola. O le tusi sa lamo e fitsful lima, a le whai upo e fitu e whapea, a o le atua na te whaamasinoina, o ia na te whaamawalaloina le tasi, o ia foi na te whaayaina le tasi. A o le upo mo le aso le nei whapea, o le whaatua tuaina, o le tūlanga pule ao o le tua. E atangia i le tuspa ia le tūlanga pule au o le tua. O lona mana tūto tasi, lea e whai ai lona lava fina ngalo, ia i le lalolangi le nei, tusa lava pele mga o il tangata, e ia le kai mekewa ai, i le ngā yoyo le tua, e tusa malona lava fina ngalo. So po lea whai la le vevesi o le lalolangi le nei, i mea o lo tutupu whapio na ewa ai news tala o lo tutupu le lalolangi le vāo mālo ia e mai se fo i tatu atunu le nei teimi mea o lo lu ngala lo sa uni le whainga pālota o le tūlanga o lo o peye fola mai o mea tutupu le o langa ma mea o lo anga i tātou i whainga tā e a whapeke malama lava o e i le tūlanga pule ao le tua e pole ale vevesi o tangata le mautonu tangata e toa lava lo moa o ngā lo malama i le tūlanga leo le tua. Awa i le tusipa ia, e ke wa aifo, e tuu mata mangaina, wa uma o na tuu mata mangaina i le tua, mea uma i lalo o lana pule au. E au fiaila, ma mele nei, o lona faa tūlanga ina o pūlenga o malo losi uma o le lalolangi. Pole a se malo si se malo mai alonga malo si ke minga kau fefe ai le lalolangi. Ai ke va ai le tala fa solo pito ele ai se malo si e tula mai. E au noa male fa tanga ina ele tua. O fa te inga. A fa pete va ai i le history le lalolangi i le vai tau fo i le Tanielu. I malo te tele na tula mai a maka mai a papelonia. Kelo, ai le itu tu mai isi malo nga muli mai. Nga sila fia umalawa le tua. E loa le miti le na wa aia ne pukanesa i le tusi e Tanielu lo na mata upelua. O lo ia le miti na whamatala e Tanielu. O le miti e ne pukanesa. A o kangielu whamatala ina le winga. O le miti la e whatatau i se tupua te lenga i loa ne pukanesa a o moe. O le tupua e wha o na vaenga. O le vaenga pito i lunga o le ulu o le tupua whai mai o le aulo. A e sa whamatala ina
o le nuu le whaatusa i le nuu papelonia ma le pule ne pukanesa i le nā vai tau o le si vaenga o le tupua ngai vai e mai o le whatawhata ma lima o kupua o le vaenga le na o a rio e whai ai a fe mai fol talaina o whamatalaina le whakaunguinga le history o le mālo le na e ta ua o le mālo me taima Persia le si pule anga mālosi na so mai ina ua whato i lalo ina le mālo le o papelonia so mai e malesi vai ngol tupua ve mai o le manava o le tupua ma o ngā vai o le tupua o le apa me mea ai na whaatusa fo i le si mālo si ngā ngai mai e ta ua o le mālo e leni e sa i ele tamatala vau mālo si le ta ua o tama fo i le o Alessandra le sili le mālo si ngā whaako i lalo inga me time Persia ai e lalo le piko i lalo le tupua ve mai o vai o le tupua o ua mea a o ngā kapu vai ma ka mai vai mai o le ua mea isi mea a o le o mea isi mea ai whamatala ina fo i Tanielu o le mālo fo i mea ngā o le atula i mai o le mālo ua mea ngā ke wha umakia isi mālo ia le mālo lea o le mālo Roma mālo si i lea na e loa la vana ta ua o le mālo ua mea ai le unga la o le mitian le pukane sa vai mai o na wa aia leo le maa ua wha i mai le maunga ka avale mai tai ai vai kupua nguki li tupua pa u lalo tupua ua ka ape fai mai ua pei o pute le saito ua le lea i la tau le matang ua le ai se mea tu ai ia malo lea tupua ia o le atala fai mai o le maangang ka vale mai ua whaatu sai mai o se maa ua taia le kupua malo le kupua ua le angata ina malo le tupua ai ua avea lea maa ua tupu tele ua tumu ai le lalolangi a ke rola le whamatalain o le ata le nā o le a le mālosi o mālo le lalolangi atu lai mai e tu la i lava le mālo le atu a le mālo le o Keriso ua wha umatia mālo uma a e tu maupea le mālo Keriso e wha avavau le la a whai ua wha tua ina le tūlanga pule ao le atua na te wha to i lalo inga mālo uma o le lalolangi e o mai le teimilingei i a te avoi e whape nā fwoi o na tātou whatuatua ina le tūlanga pule au le tua e ngā ioi e fwoi le teimi le nei le tātou atunu a o tātou sāuni whai ngā pālota ka kou ke sāungi ka kou kau make po ai e tūlai mai ai le history whaasolo pito le lalorangi e pule ale atua whai mai le whaupunga na iai le Tanielu lona mata upo e lua o ia fwoi na te tōwhia taitai na te tōwhia tupu na te tuuina fo i lalo i stupu o ia e pule o ia e kuua kanga kailunga o ia e tuua tangata i lalo so ma le upu mo o le aso ngai tātou te talo mo le finangalo le atua ia whaia pea lona finangalo pule au tūtotasi ina ia tu tofia le atua ia taitai e tusa ma lona finangalo i le tātou atunu le atua whawhetaya le whaia maku whainga palota o matu i loa e pule au lau fio e te totofi ia tangata e tusa ma ta inga lau fio i lo matu atunu whawhetai Yesu amen. If
uso Cristiano mai pampa toi ma le pesena po le vingo le tua le mano le lei e tobolo wan toi le po le lamme la reto le ola mo oi ma mo tanto uma le dia wo li manta go fiola so lulu so lu se fulu o le dima sino kuso mo le tanga fa tai le sunga ile foi fe avia pasta la fa le copa l'Assembly of God i lano i savai e mo le tanto upu fola le vaingo le Aoauli to fia mai lunga ma lo o le neia lano lang ia i fu taimi tofi mai e le tua ia le malo ua i lo ia o le malo e tutau o na whaiesha o inga mo le tangata ia le tanto te baue le whiakai ka tuai ia o lana tusi le tanto te whaitau ia i lea so ma lea so ia le whaiesha tangata tu wha mawai lano le lale ni le whaiesha malo o le antu mawai pia i lona tu langa le li ia pe a fuale ia i le nei talu fou an tātou i nei. A le watu e 15 minuto na tāna o le tula e lua tāna lua o tala i vai whanua. Ua mawhai ona awina atu whaasirisilanga whaalawa i tele. Ona o le langolango a le Woodmart. Vili loa Chris Ulberg i le olua tasi lua whaono 555. Olua tasi lua whaono 555. Le watu mai nisi o tātou whaalinga ma whaasilsilanga e peona masiri ai le tautua le nei ale radio Samoa tasi lima i watolu a mo e wa lava i le longo pui ili o lo taupa ia ma lo tau malu nisi o wha moe whaatau wina le nei masiri o kuso wha pefoi e le nā masiri fogo se tema e tumo antu i an tātou whaasilsilanga e le tusi o le vau filfili e toi fwoi ma le tātou tusi na o le songa. A wani ngalo saulo minga o le tusi o le songa fatasi ma saulo minga o le vau filifili e mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila ma manua. O nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o le matafa i o le matai le whaingo whaalawe e pe o whai puiponga ma liu leo si o singo ainga pe sila whainga o Paulo o si i whaaloalo whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitus fulu tāla le tau. Wana alo official radio Samoa le tolu pa tolu ona Hobel Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi wha mtalanga wala maile tanto ofisa i le lua ona lua tasi lima i watolu lua ona lua tasi lima i watolu e bentanga yane le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ona whaima yele o sau o ka whaafitai. Alisi an tātou whaalinga mo le ainga Santa Fatoa i le whiango iwa. I lewa mo le whaalono tau ai mātou te whaasilsila atu ai e whaapea. O iei le whingalo ta māpo o suafa o le tātou ainga Santa Fatoa i iwa o le awha yale whilo inga. Ma le taladoanga suli mawheo i uma o ta Fatoa muango ti ale ulua i ali o iwa. E whaiele le aso sfululua o Septemba lua whelo lima i le lawa o tawhatoa i iwa whaasale le anga sa vai i Samoa i le tulai iwa i le tai au ma tau te talo atu ai ma wala ulia lo o taupa ia ma lo o tau manu su mai matala au mai tātou a wai le aso tupoina a wala wha moe moe o siu tātou ainga ia teu ma wha le leia lo tātou loto i whale ma soala upule ai nofo po matai o si o tātou ainga sa fuafuaina. Ma o le ale tau fiai ia fuafuanga o le a tasi iai ia lo tātou ainga i le aso i lou le awai mai. Ma le whaalo lava sainia le rei whaasalonga e suafa o le ainga sa ta Fatoa. E pe o le iai ta Fatoa waita lima, ta Fatoa anga sa ta Faleti, ta Fatoa Iosefa tafa Kesio, ta Fatoa Laifa lima, ta Fatoa fua mai tafa mua ava, ma isi suli o le ainga sa ta Fatoa o lo na nofo i le ainga. Morisi wha mtalanga ea wha mole wha so tai ea ta Fatoa fua mai o fua mai tafa mua ava po esta tofi lau te vanga e numera ia o le ata ua. O le olua tasi o valu lima o iwa lima. Olua tasi o valu lima o iwa lima. E po le olua tasi o lua iwa lua ono fitu o. O lua tasi o lua iwa lua ono fitu o. Silsilanga mo le fioanga o sa papali i Savai.
Silsilanga mo aloma ileva ma le whaaloalo mo tama whanau uma a le whianga o Sampali i olo alana mapapa au I au kilani ma o te aro nei. Le pai ala vale awale su o le tapa au whaasina le sunga I le mali toa na whaalongo iei Samoa. Pai ala vale awau suali su toa le saona lua le malu I ngoa matua awa mango malua si whanua ma upu I ante oe Sampali. E fia whamara tuantu le tātou loto whamaratu o le tai au fau. E whaia I le aso sā so lusful whao o kuso lua whilo lima I le manu le kālesia manukau PIPC I le malai o le whantu ngā titi. E whaia le I le valu se fulu Wiley Road I Papatutoi I le tu lai whai le fiafi. Whamaratu antu le tātou taulanga I peo na masi ai. Whamole tau au mai le pleita le ainga mo sa tātou whamalustino pe amaea I a le sauninga. Alo fangia le tua le wha moi moli a tielo tau soifua ma sa manta wala tātou whilo iai I le manuia. Ma le wha lo tele o lo seinia e Reverend Karima whai ai ma le lau ala mawtanga sa papali I New Zealand nei. O le se tātou whaalinga mo le ainga sa lua whau, mātou te whaatolo wantu I lau whaafonga Samoa, tulau na lava. I lewa tele me le whaalolo mātou te whaamaranto tuai I le mafutanga, a le ainga sa lua whau, ai meise paolo mangafa, e manu aisi o mātou ainga I le pitonu o tā fito I Mangiangi. O le awa tonu ina la tātou mafutanga I peo na taladoina, I le mauta o le fionga le te whono, I le se fulu whape salo pleisi o Tara, I le ansu tolu se fulu au kuso, lua a whelua lima, whaia le se fultasi I le tai au, whaamole mana tua mai sau pleit mo le tātou whaamalostino, I le aso ai morisi whaamtalanga, wala awane le olua tasi o valu o ono tasi fito valu, olua tasi, o valu o ono tasi fito valu, whaamtahilo senia ele te whono, e ma lau a whono le mautanga ale ainga sa lu fau I le pitunu o nao ta fito I Mangiangi. Ma le tātou silsilanga mulumuli mole aso sao tama. E le leisa u whaasala lau laka pi. Ia pe le leisa whaasala lau laka pi a lau tama. Au e ka whiwhi. O le valoa o le ava no le whai eise sao tama I le tauwanga a le Radio Samoa tama whaasala lau. Mole aso whaaptoa tama nua whilua lima. Pu e se video pu e tusa ma le tolu se fulu I le ono se fulu se kone le umi o na o lo whai ai e lau tama I se whaatsinonga o le fofogaina o se taalonga le manu Samoa. Lafo mai lea o lau video I le penga ta wha ilangi o le www.radiosamoa.co.nz/dad. Ia pe mwhaiwhai o na lafo mai lunga le Facebook ale Radio Samoa. E whaangata video I le aso whao se tema. E o le tamai sili ana reactions I lunga o le Facebook o le amanu maloi se whai longa mo le sao tama. O ai o le a avea ma tama whaasala lau siampini. Ia antono lau toi ina maruia la sao tama. Ia o le nei aso wha bitoa. E anga wa ai tama uma o New Zealand. Ia le ngā whaakama whaasala lau mai lau koi inga foile. Awale tau wangana le Radio Samoa mole aso sao tama. E pe o le sao nia tuai le aso fitu o le masina o se tema. Le masina faupe a tātou waulia. Leo le lofa malenga leo le tua nisi nao tātou wha silsilanga leo tonu mai. Le reia salutu. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tapenaina, masau nia a wafausanga o maota, maso se tu ai ngā whale. O le Wood Mart I Penrose, o ai longa lana au au nanga, o vaatu ma le lua se fulima tausanga, I le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa I atu no umamau. A fio mai loa, 5 tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, 5 whaafesili mo Chris Ulberg. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others.
To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo i lātou is flu tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e sa uni malanga i Samoa, Manatolo le Moana Rentals, e maua sau se tāwale, e te filifili mai e tu sa malo manao. O lo whanga solola na whapitoa e se 10% pe ai whaunga ina so se tu ai ngā tāwale, mo le tolu aso pe silia to foi, i le masina antoa o kuso. E whaiona pe kila tāwale mai le malaiwa lele i whale olo po whangalii, whaapea no tātou ofisa au tui ala fua, pe moboli e to foi le whatitala malo olo e wha mautu ai. Ai ngā whapitoa. Lo ia tātou insurance cover e te filifili mai ai, ina nei tupu se whalawelawe, ai olo iai le puipuinga, maratu olo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sao fo i le Moana Rentals, e whaunga ai le Pacific Easy, e whaunga ai fo i le credit card, e whaatino ai le tungi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovolu se lau, o tasi ono, po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o i le Moana, pe asisiane le Facebook o le Moana Rentals, po le tātou penga te whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa angai taitoloina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Bilingi ai le matangi i le toe se pia pea e te i ka ua ta vea e tata le fia manatua le kalo ne na muleanga tu mua tau mazuzua e ta fei foi le fata le kalo ne tau fase e va pio se manongi o se mea e se Joy lili mai voi na vengi sila le sitima e fa bella va uaoti mila mai fa fia ula na e fa ti pai le tanga tu suka leo se le pauia lo suzo i papalangi ao i la tiute e sai to alua i le vasi no la utua Havana is all I do. In the lava, Kaisa baila masa, solo
e whaatala whātui lau whaafunga anga le nei tū la o le aso lulu, a lumaia o se whaopoponga le nei o tātou tāla whao mai lo Radio Samoa. I tala o tamua, e lata lava le luas fulua whewha ia ongo kolisi au te roa nei, ua sawa vali e whai lolo lātou te te, i le mālo malo lātou ofa o tuina mai isi tanga o lātou tutongi. Ele o talia e whaia onga maululunga po kolisi, le na o le tasi paseni o le sitanga i le tausanga mo le isi tolu tausanga, e pe ona whailo mai i le whiutanga inga i tutongi. Ua upuia e le asosi a whaia onga le Primary Teachers Association, PPTA, ia fuafuanga, ma o lātou whaapea. Ua matau tia telele lewa aia lofa i nei whaia onga. Ma e whamawina o se sitanga o pito i mawalalo le nei, i le nei au ngā tūpulanga. Tā ua le presidente o le asosi PPTA a Chris Ambercombe, o le se fulu walu awhea ngā se fulu iwa awhea o whaia onga ua ngai e sorte te ono o lea tasi pasene o fufo ina mō sitanga. O le ātili ai ona le aini whaia onga e toe fo i mai e ngā lue, a e sa ili i isi ngā luenga. O le a lea mana ia ai e le tele o vaenga e te tauna whaatino moa o onga whanau. Ai meso tūlanga o le taialo a o onga po curriculum. Ma le tūlanga o lo iai nei le suinga ua o mai isu e ngā whanau le NCEA. Whamatala le minsta lango ia David Seymour, ua vave tele whaia onga e whaatino lea sorte. Ai whaalia Judith Collins, ua na o se nai o inga whaapor kiki lea sorte. Olo o tū mau pēle malo malo lātou whai unga. Ma whaamawina ua o le se fulwha pasene le si tanga o tutongi i tau sanga ua umaatu. Ma le ono sul pasene o whaia onga ua maua le se lau afe i o lātou tutongi. Wala pata ia nei le PPTA le malo a whaia le ai se isi wheutanga inga o lono winga o le awa ia le ai o ni vase ngā whanau a matatu i la susfuma 5 o se te mam. A o tula i ai nei wheesese inga i le si tanga o tutongi a whaia onga o lea ua o mai whaamaumaunga o whailo ai tūlanga o le pa uma walalo o pasene o le whanau a onga o lo whiangai mwhaafitau li o tusi ma le whaitau tusi po le literacy. E pei o na whaamauina e na o le lua sua pasene o whanau o le vasenga walu. O lo au sia maka whaatūlanga ino suenga ma le ono su tas pasene o silia ma le tausanga le mamao i tuo o le tuwai ai o a o onga ma le malamalama anga o le tamaititi. I vasenga la aiti o le vasenga tolu e whasu tasi pasene o whanau e au sia maka alua ia. Ma le vasenga ono e tosu tolu pasene ai o le tūlanga ua iai nei o le taimeanga i atuai whanau i vasenga maululunga o ina e va ai le pa utele o ia pasene. I leo o mai ai o whaamaumonga o leo o whaalawi lo mai e le tamaitai minsta wa onga Erica Stanford o le tatala aloa ia ai o se ta iala fau o whaingoa ina o le Make It Right Action Plan. Ta ua o le a o fiai ni me tutia mo le tusi, po o le vaenga o ta o le Writing Acceleration Tool, mo le se lau luas fulwafe o whanawa o ngā vasenga ono anga i vasenga balu, a mata atu i le tausanga fau. O le ai fo i fiso soan tupe e wha amatu atu le ia o ngā maulununga, e wha tautai ai ni fontanga wha le o ngā whaia o ngā, a wā lava tūlanga le tusi ma le whaitau tusi. Ma le tu fa atasia ai o ni tusi fa asino ala mo fa nawa onga mai vasenga la iti se ia o le vasenga balu. Fa popo Stanford ele ngata o le a faia molenga ngana Britania a le a fatino foi molenga ngana Maori. Mai ia ta ua ai le ta ua tele o le iloa ele tamaititi o na tusi. Iniso tala ua faalia nei le fia o se tina mai kalaistete. Ina ua ia maua tala ua atua nei le ono o aso o tau fiala na tamatama se 15 tausanga i to tono le sela leo ilo lato o fisa. Whamatala le nei tina ua te le lava a fianga ua tula i mai ilo na atali. Taluai nei whainga ua whaatatele ina le mai ala na tama e pe ona whaingoa ino le ADHD. Mai taluai o le whaafitaulina o lava i o onga o le toi wha o lava ia te ia o manuanga. O noa a fianga le mawhawhau e whianga i malia talavou. O le leanga, o le aso mua lava na tūla i ai lea whaalawlawe, ma e le i whaapena o na whaafso tai lea tina. I ripoti o le nei talavou ua tele mata upusol ngā tūla whono wa a fiai o ia, ma o lea na tau fiai e leo i le tale pe fale, ma sa tau fia i lo lato ofisa, o na ua le ai se awa noa i fale e le oranga tamariki, e pe o na sila fia, e tu uai tu pulanga talavou pe a whai e a fia i tūla whono. Whaalia le tinai le i whaafso tai atu lava o ia pe vili atu se isi le tūlanga na a fia ilo na atali. Ma o lona le fia e le ai mese anga ngā lofa mo si ana tama,
Ma le le whaatino ai e leo leo ngā luenga o le whaafesotai ai o se fesoswani mō mai e iai a awhianga o le mawhawhau. Tusa lava po o a awhia lo nātali i mata upu tau son ngā tū la whono. Ta ua le komisina o lo nafa ma mata upu tau whanau ma tupulanga talavau po le Children's Commissioner Dr. Claire Ahmad. Sa le te tau lava o na tupu lea whaafi ta Aouli. E le te tau lava o na tau whia ni whanau te tono sela, talu ai o neisi o seo manga o whaatulanga mō tangata mātutua. Ma a whai ai tu i ai whanau e ono te le lava le a whianga i soifo maloloi no le tamaititi po le talavau. E le ngata i le tino o langona, ai maise le soifo maloloi na le mawhawhau. Mai tala muli wa whaalau i lo mai nei le matanga luenga o leo. Mo tu ina mai nei le avano e whiutanga i ai malita mai a Tom Phillips. O se o lo sa ilia pe e malo le malo. Ma ualata nei le whātau sanga ele itoi mawalava. E pe ona ia sola e sai malana whanau e to tolu. O Jada se fulu tau sanga, Maverick valu tau sanga, ma Amber fitu tau sanga. Ta lona ia avesia mai ila tau mai maro kopa ili masino te se mara tau sanga lua o lua tasi. Whamawina wa talia nei e leo le whai au se whiutanga inga maleta maa. Whaalia ua umi tele o na whewa i lātou nei, ma ua te tau na toi au mai nei whanau, ma le saunga le mū. I leo mai ai o nei fuafuanga o leo whaatino ai fo e le tua ati nā o Tom, ia Julia Phillips o se tusi, ua ai o iai i lana tama, ma whaalia ai le alolo whapea o lona a inga mo ia. Whaalia fo e le nei ti nā lona misia ai o siana whanau. O lo te talo leo ina ia suia le mawhawhau o lea tama, matalia ai e Phillips o ala tau tau mwhainga. O tātou telefona mo le nei tū la o le Aoauli whaafetai whaafunga mai, tau whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaunga ngana fitua so le vai aso.
ia se salo lava ia o le wa sfulu tolu mi tu te nei le tula e lua i le rivaingo le Aouli fa te yantu e le fionga ia lulu ia le ia isha huch mo le tanto fa poponga o telefon le na e fa fonga ti le tula e lua i le Aouli nei o le anto e mose si a widantu e le tula in tolu per tanto Aouli ia o tolu fo da o ma tu ma java le lo toa ma pa kanga fo i na i fa le onga o lo au tau ina i le whana wa o ngā ma le usenga mua a ngā le usenga whanu wa le mano lo whana le usenga i wanga le usenga sfulba tonu o na o le te le unia whaia o ngā pio na whaatidoina i le so e le ngantai le so le mata upule a whaia e le whaamari i na lava i le unia whaia o ngā i a o ngā tūlanga loa whai mai e ono o atu fo i le masina fo le masina o setema o la whapele ona toi wha wa wina tuai i le la tō te e pe ona whaatidoina i le so e maratua o le masina nau se te mawa mata foina whaia mo meo suenga whaataitai mo alama whana wala e turu i tono ni sila o lo mara ia ia suenga whai o le rifo i tuksanga o lo o wha ngai nai le NCEA level 1 level 2 ma le level 3 o le wamai ona wha ai lo mai le mtanga luenga wa o ngā tau le mai le la tō minister o le tuksanga e lua whirua wala o le whapele ona sui ai ia le whaatūlanga foi o suenga a le whana wa onga ia ma o le awha maalusia ia le tūlanga foi lelo le o ina o le matematika ia ma le ingilisi i te tonu o le vsenga iwanga i le vsenga sfulu ma le tot ia o le pa u ma walano e pio le iei le riva i tap o le wha au pop ia o le tūlanga taunu mera ia misi le vale mana malama i le ngana wha amperitani ia polo ingilisi le fa nga ina le to tele tono le dia tulu o New Zealand ya ma le tele o tulu o le lano la ya ele fingo fie se swinga o se mefo ele tongo fie fo se fingo o se swinga ai ava pe o se swinga fo ile le mole manuia o tanga uma o lo winga o se mea le tele le to inga swinga ai o le ile va today on na fa ilo mai ele Reserve Bank o New Zealand ia le toe whapa ua tua i lalo o le official cash rate. Mai le tūlanga lea sa iai. Anga i le tolu pasene lea ua iai le teimi nei. Lus fulma le 5 basis points. Ia o lewa toe whaititi ai le official cash rate i to tonu o New Zealand. O le tūlanga i pio le sao no yele minister tupe. Tumita ia Nicola Willis. O le whaimailea ele lei mo le toi whaau laina o le te mau ainga i te tonu o New Zealand. Mai o le whaapelea o na fsoswani e mauaini ngā luenga tangata i te tonu o New Zealand. O le whisili la, o whea le mea le maua mei tātou ngā luenga fōngia. Wa e whamaini si o folanga. O le la whau ia whale fias fulu. Le lei. Wa fia lanka ko fale wa fail temine fia vo ini tanto nga luenga na wa mai on fatino e tango la maile ya onga fa solo to wele na ino fonga ye pe o nga luwe ya tanto si o le ma wasif so swan mo i tanto ile tulanga e pe on na ya ya le to fa pa wina le ila lo official cash rate e pe ona fa ilo maile ila wo le so ele Reserve Bank le malo New Zealand. Ia, kano si. Ia, wanga i ngā rwha akere sa vidi de mere i tanto. Aelea, ia ma se mea o whaia. Ia, ona, o tuaila ia le tala leo te whaitau o tuai. O le tala mai lunga o le tasi o newspaper mai Samoa. O le tala o lo whaapea mai iai. Ua tau tino. Ea le sui whaatonu sili o le sui fuamano no ina i Samoa o le Acting Deputy Director General for Hospital and Clinical Services i Samoa le vtalinga iaulungia Dr. Tito Kam o lea ua ia whailo mai le so o lea whaapelea ona whaase e tua ngalu o ia mai lona tofinga mai le aso wharile nei lono inga o talantu antai au o le tūlanga nai pe o le ile tala le o le breaking news na mai Samoa ai matatua o la e veve sila ka kua kungo o le kimiriki
I le tūlanga e pe o nei, e le wha mai o le fiva o pōna iwi. Po o le fiva, po le dengue fiva. I le whaantalananga la ma le Samoa Observer leo te whaitau atua I lunga I. O lo whapea mai e ia ulungia. Samoa atu ia le tusi. E leo ta ua mai po le atonu le teimi ma le aso na maua atu ila na tusi. Ai ua ia whailo. O lea ua maua atu se tusi alo ia. Ua whaatonu inai o ia. Ina ia whaase e tua ngalu mailo na tofinga. I se teimi vave. Ia peitai. E leo ta ua mai tutonu o le tusi la valea. E wha malo lo ilo na tofinga. Ni mafua anga. Wala ngā tata wei o na wha malo lo ia. Ia, na sao noa ia le vitalanga ia rungia. O lea ua whaiantu le tusi i ante ia. E te tau ona o tu le asfrele. Ia ua lu ese mai lon tofinga. Ai leo ta ua mai tutonu o le tusi la valea. Po ani mafua anga walai. O na wha tonuina o ia. E lu ese mai lon tofinga. O ia, o le wha tonu sindi lango lango. O le tūlanga tau whalemai. Ia, ma le tūlanga tau clinical services. A le tanto whalemai tele I moto tu e Samoa. Male, sui fo malolo ina o Samoa. Ia mai olo tu vesilia I le teimile nei. Ia po o lea le tūlanga o iai. Ia le sui fo malolo ina I tono le tātou tanu. Ia o le newha mai le tala le newspaper. E leo mawhai e le matanga aluenga le sui fo malolo ina. Ia po o le kāpeneta. Ia pe lei au maia. Ia se tala aloa ia. Mai le matanga aluenga le sui fo malolo ina. Po o le kāpeneta e wha I loa mai ai. Ia le wha malolo ina lea. O lea tofinga ma walunga I te tonu o le soifu malolo ina I te tonu o le tātou. Tanu. Ia ma o le atoe mo se si wha amboponga o le tana lava lea. I se teimi o momo. O le mea nā leu te te I atua I le tana lea. O lea ua sa wha malolo. Ai le ai ma se mafuanga. Fua lea I le saunoanga lea aulungia Dr. Tito Kamu. E pio ni ele whamai e wha se e tua ngalu mai lon tofinga. I le asfurile a sau nei. Ia, ora ke lera wa mea whapea. Ia ta ilo i. E te tauna a meile mafua anga. E wha malo loa I so stanganta. Pe whapea bai. O lewa iai ia tua inga. E wha ta taule ia te oe. I lau whainga leo le AEIOU. Ma o lea la. Ua manatu ai ia le a, ma le a, ma le a. Ia o le a whapea lea ona wha malo lo oi mai lo tofinga. Ia ona mala leo le matau. Ai awa pe foi lele o le wha le tonu o le amale. Se ka kau foi ngā au mai maranga me ilu. Ia o le vesi tātou le whai ngā pālota. O le vesi I le whalemai. I le tūlanga e pe o le I le toa te leo whanau. O lo a fia I le whamai o le dengue fever. E pe ona sa sau whaafi. E leo whai foi ni a onga I Samoa. O le tolu I neo vai asu. Talu ona tāpunia. Ia onga I Samoa. Ona o le tau mawhailea e whaamamaina ia no fuanga o loo whanawhana wai ma tuu fuai le iniseti leo le namu. Ai, o le usa urunga le anka, ton? O le makoa ure e fua po le me wale tupu le mea. Ia se tanto whaatani. Po le a tōrua. Ia le mafuanga. Wala iona tupu mai le rei mea. Whaamawai le whaatonu sili. O le fua whaamano lo antuai. Ia male sui. Whaatonu sili. Ia o le tūlanga tau soi fo malolo ina I tono le tātou tunu. So le kawhi o lai. Ia, wale rei te kako whakarikat. Po whiale mea o le a o mai e le tani. O nei mata au pu mamei ia mea. Pe on tūlai mai tono le tātou tunu. Le pangua le me vi lo. O le mafua anga. Kana whia ngai, pele lei, pele ai. Ia, tau mai ia tātou. Le mea leo le ke ia kuri mako kuele se po se anga sa. Ia ilonga I vitau I le dawhai unga. Kuini sa velio whaatala vātu. Ewa pe foi pali sina leo papali. Ea mamantua ma avitava le lewanga I anto e piki mai le whana wa aunga I stimi leo toi mau. Pai pali ilo sa I lunga le televa I se ka paka o ngai paolo. Sapo ya tu te musu matapuni mai lo utu. E te so ona ma a papai. Ma puti atu lo ulu. Wafa a di lo poto ya upu matala. Ando lo mi a ilo. Sala wa efa anana ya ume anapai whatever or no mai sasangi mai lau telefoni ai e tu la ima
tangola sipuni tangola palusuka ta ualewa uma le falawa matale pule oe pepi anifuka otele isau ise umbukuka otele isau foi se palusuka na osa wiate oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi punga le wanga mosu ya so uma no ovilo ai na le pengengo ngengo ai o lua matama lo tina o la mutu no ilo ai o upofa amatalanga o upufai fai ia te a wangaule tau sipuni la au a o utu mapea a to popo wapi o ai le a mofau ai longa te no alo ufa ano no ute no voi le so asoa wa peito sa mai te nei titi le fa amomo e no to moa wa peia o se pui mu i le pui no le pato anga a o lo e ta alo ane iau pa anga ai fai a masua pala pala sole tangola sipuni tangola palusuka ta ualewa uma le falawa matale pule oe pepi anifuka otele isau ise umbukuka otele isau foi se palusuka na osa wiate oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi ponga le wanga mosua ya so uma whatever ona ovilo ai ngala bai ngai malau api polinga to te pue pue ata mapea so ai pele ai so ai nga ate leilo mai ole munga la tau fala la to tapa a ole nei wa etani ile baila wa malie ai no tina wa malie lo ulo toi la ufai unga lea wa outo lima iai ai wa etanga i mai i lo ula poa wa le manong i laua ai o lo upopo le tele tula pono au o e lavana e tolo tolo ma lo ulu malea na o una na lo mea ai la lafa sole tangola sipuni tangola palusuka ta ualewa uma le falawa matale pule oe pepi anifuka otele isau ise umbukuka otele isau foi se palusuka na ousa wiate oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi ponga le wanga mosua ya so uma sole tangola sipuni tangola palusuka ta ualewa uma le falawa matale pule oe pepi anifuka otele isau ise umbukuka otele isau foi se palusuka na ousa wiate oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi ponga le wanga mosua ya so uma ole pa ai foi ponga le wanga mosua ya so uma Talo Forever, I'm Annie Pilitua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Soy Trini, everything the man have that for me. Don't let it is the never papi give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. DJ Desmond has a
goes on. Ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on. Ooh yeah, la 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailunga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yele se i Australia te tasi, ma o le ni whapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whapitoa, seki a Digicel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino i nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota i Samoa i le aso whareile. Lua sfulmaliva o kuso mai le i tu lai lua i le Aouli. O le a whaafofonga i le au i li nātu. O i unga o i tu malo palota. Masui tau vāta i tasi. O mawhai o nau i nātu le nei au au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Model Group i Manukau. A to ai ma le fasoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whainga filifilinga Samoa. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Malama le tayau, langona le malosifo, fa'ao Sofia lo fia fia, le vilia tu oe a o e mohe, la ua usumai, te le iala mai, saule musu male komumu, taua le taimi, ofiso o tainga, ma oele nei le fataunuina ta mafutanga ne iliu ile tai sama ave matai ula la upele talimai o ila uva ai tai mane fe ila fimai le lofa eloni elemo umi taua le taimi faina ta faina fi fai ile mali tiny, mativa ma o e te le fire
Radio Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa, 1593 AM.
mai pe ai le whano whano no whano le loto whai mai o tēna ton mai pe ai le whano
HRPP se Italy mai
ia ole a sele sele suila e pa ua fa amalo lau tau tua sa ili malo suita ita ima fai pule uma wai a te auto le fa au uma o ile pa tie tau talama minoi HRBB o te tau tino atu te le toi oi HRBB fa a fai Samoa ilo na sa ala tonga HRBB o mai umaloa e pa lota ile HRBB o ai e sa valia na fola folanga HRBB e fai tino o ala totala HRBB o mea no te faia e lava tapena HRBB fa atua tua fa atasi manga luenga HRBB oh my le kola le a ua tufa mai te HRBB e sa vali lava ia na fola folanga na fai oh my i lau vai ma fa upu fai ai fia sa o loto palo tama le foto sa e palo tamai oh my e palo tamai oh my e palo tamai Ngana masa fifinga mo vainga fa fai tonu e pere ile sa mo o poto fa tu le tu sa mo o tasi ya male vainga fa fai le chapi people vainga puipuia ai a tau tangata lautele o le wan joy fitu midu tantale le July tonu tan sia ya o le dawo tonu male manuia le fainga malanga o ele a ta vale pol tama pol tina foi ile lo toa le fa na wa ngai piki mai ila to ile nei foi vainga o le Aoauli e vai le lei a wai te paka i lunga le lei na sama vase ia wai te lei lo o nai leo te whenua ia tu se tanga te pue anta o ka paka na wai ia me pue anta i ta vale le council o le nai pue na tuila wata ia te ia la ia le wai le fia ia e ne yo e ne se ia e whalonga kulanga ke se ia na e lule te whai ia malifa waka sasfo e lor whalonga kulanga ke se ai ke finga o ke fia malo i lo se na lo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Greetings and gentlemen to all the humbles around the world especially to our families who bring for us back home yeah. We send our love to those who saving our eye, we call them out manga. Famalo shoes of those got your back. Much love, feeling a bit of wind in over. Find the boy you all. Special dedication to those around the world. Feeling a bit of wind in over. Find the boy you all. Shallow, Naima, Zuma, Zumala. Emana tua peça walo. Lo wainga elenga lo atu. Ete umalu pea oe. Matanga, e malingi ayo ulot mat
Se mua I tapatu le tai le puna manuia wana o le tua. Se e so fa timo manilingi va ua manuia mo na yuso lo fe ngai ma le tautua. O le talo le maleo le ngai le lo suafa. O pomu de rapper kama fa inga popo kuri nga mang o fongo de ngu o paki nga a ko nga la fo peso lo loku ke pa kai se ko so le va. O le kau ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko. Ma fa ia kula o fa malo si o me o mangai lo ai le ko among. Sale o so fa se ai ma tapua e ma o le talo wa manuia ai so tata o ma fa e pele le lo so le tapua e ma o alo fa I fa tam a e ta we manuia su ele fa amala. Mana tuaso o oe maau o talau malalofa na o wavatu e faali uma foi nei o manatu ele ai masisi wana o au Toi whaatala whātui lau whaafunga angale nei tū la o le aso lulu, a lumaia o se whaopoponga le nei o tātou tāla whao mai lo Radio Samoa. I tala o tamua, e lata lava le luas fulua whewhaia o ngō kolisi au te roa nei, ua sāwa vali e whaai lolo lātou te te, i le mālo malo lātou ofa o tuina mai isi tanga o lātou tutongi, ele o talia e whaia onga maululunga po kolisi, le na o le tasi paseni o le sitanga i le tausanga mo le isi tolu tausanga,
e pe ona whailo mai i whiutanga inga i tutongi. Ua upuia e le asosi a whaiaonga le Primary Teachers Association, PPTA, ia fuafuanga, ma ua lātou whaapea. Ua matau tia telele lewa ai alofa i nei whaiaonga. Ma e whamawina o se sitanga o pito i mawalalo le nei, i le nei au ngā tūpulanga. Tā ua le presidente o le asosi PPTA a Chris Abercrombie, o le se fulu walu afe anga e se fulu iwa afe o whaiaonga ua ngai e sorts te ono o lea tasi pasene o fufuaina mō sitanga. O le ātili ai ona le aini whaiaonga e toe fo i mai e ngā lue, ai sa ili i isi ngā luenga. O le a lea mana ia ai e le tele o vaenga e te tauna whaatino moa o ngā whanau. Ai meso tūlanga o le taialo a o ngā po curriculum. Ma le tūlanga o lo iai nei le suinga ua o mai isu e ngā whanau le NCEA. Whamatala le minsta lango ia David Seymour, ua vave tele whaiaonga e whaatino le asorte. Ai whaalia Judith Collins, ua na o se nai o inga whaapor kiki lea sorte. O lo o tū mau pēle malo ma lo lātou whai unga. Ma whaamawina ua o le se fulwha pasene le si tanga o tutongi i tau sanga ua umaatu. Ma le ono sur pasene o whaiaonga ua maua le se lau afe i o lātou tutongi. Wala pata ia nei le PPTA le malo a whaia le ai se isi whiutanga inga o lono winga o le awa ia le ai o ni vase ngā whanau a matatu i la susfumalima o se te mam. Au tula i ai nei whaesese inga i le si tanga o tutongi a whaiaonga o lea ua o mai whaamaumaunga o whailo ai tūlanga o pa uma walalo o pasene o whanau a onga o lo whiangai mwhawhitau li o tusi mal whaitau tusi po le literacy. E pei ona whaamauina e na o le lua sua pasene o whanau o le vasenga valu. O lo au sia maka whaatūlanga ino suenga ma le ono su tas pasene o silia martau sanga le mamao i tuo o le tuwai ai o a o onga ma le malamalama anga o le tamaititi. I vasenga la aiti o le vasenga tolu e fasu tasi pasene o whanau e au sia maka alua ia. Ma le vasenga ono e tosu tolu pasene ai o le tūlanga ua iai nei o le taimeanga i atuai whanau i vasenga maululunga o ina e va ai le pa utele o ia pasene. I leo o mai ai o whaamaumonga o leo o whaalawi lo mai e le tamaitai minsta wa onga Erica Stanford. O le tatala loa ia ai o se ta iala fau o whaingoa ina o le Make It Right Action Plan. Ta ua o le a o fiai ni me tutia mo le tusi, po o le vaenga o ta o le Writing Acceleration Tool, mo le se lau luas fulwafe o whanawa o ngā vasenga ono anga i vasenga valu, a mata atu i le tausanga fau. O le ai fo i fiso soan tupe e wha amatu atu le i a onga maulunga, e wha tautai ai ni fontanga wha le a onga whai a onga, a wā lava tūlanga o le tusi ma le whaitau tusi. Ma le tu fa atasia ai o ni tusi fa asino ala mo fa nawa onga mai vasenga la iti se ia o le vasenga valu. Fa popo Stanford ele ngata o le a faya molenga ngana Britania a le a fatino foi molenga ngana Maori. Mai ia ta ua ai le ta ua tele o le iloa ele tamaititi o na tusi. Iniso tala ua whalia nei le fia o se tina mai kalaistete. Ina wa ia maua tala ua atua nele ono o aso o tau fiala na tamatama se 15 tausanga i to tono le sela leo ilo lato o fisa. Whamatala le neiti na ua te le lava a fianga ua tula i mai ilo na atali. Taluai nei whainga ua whaatatele ina le mai ala na tama e pe ona whaingoa ino le ADHD. Mai taluai o le whaafitaulina o lava i o onga o le toiwha o lava ia te ia o manuanga. O noa a fianga le mawhawhau e whianga i malia talavou. O le leanga, o le aso mua lava na tūla i ai lea whaalawlawe, ma e le i whaapena o na whaafso tai lea tina. I ripoti o le nei talavou ua tele mata upu sol ngā tūla whono wa a whiai o ia, ma o lea na tau whiai e leo i le tale pe fale, ma sa tau whia i lo lato ofisa, o na ua le ai se awa noa i fale e le oranga tamariki, e pe o na sila whia, e tu uai tu pulanga talavou pe a whai e a whia i tūla whono. Whaalia le tinai le i whaafsota i atu lava o ia pe vili atu se isi le tūlanga na a whiailo na atali. Ma o lona le fia e le ai mese anga ngā lofa mo si ana tama. Ma le whaatino ai e leo ngā luenga o le whaafsota i ai o se fesoswani mo mai e iai a whianga o le mawhawhau. Tu sa lava po o a whialo na atali i mata upu tau son ngā tūla whono. Ta ua le komisina o lo nafa ma mta upu tau whanau matupulanga talavou po le Children's Commissioner, Dr. Claire Ahmad, sa le te tau lava o na tupu lea whawhita uli.
E le tatau lava o na tawhia ni whanau te tono o sela, talo ai o neisi o seo manga o whaatulanga mō tangata mātutua. Ma a whai ai tu i ai whanau e ono te le lava le a whianga i soifo maloloi no le tamaititi po le talavau. E le ngata i le tino o langona ai maise le soifo maloloi na le mawhau. Mai tala muli wa whaalau i lo mai nei le matanga luenga o leo. Mo tuina mai nei le avano e whiutanga i ai ma le tamaya Tom Phillips. O se o lo sa ilia pe e malo le malo. Ma ualata nei le whātau sanga ele itoi mawalava. E pe ona ia sola e sai malana whanau e to tolu. O Jada se fulu tau sanga, Maverick valu tau sanga, ma Amber fitu tau sanga. Talona ia avesia mai ila tau mai maro kopa ili masino te se ma le tau sanga lua o lua tasi. Whamawina wa talia nei e leo le whai au se whiutanga inga maleta ma. Whaalia wa umi tele ona whioa i lātou nei ma wa tatau ona toi au mai nei whanau ma le saunga le mū. I leo mai ai o nei fuafuanga o leo whaatino ai fo e le tua ati nā o Tom ia Julia Phillips o se tusi wa ai o iai i lana tama ma whaalia ai le alolo whapea o lona a inga mo ia. Whaalia fo e le nei tina lona masia ai o siana whanau. O lo tatalo leo ina ia suia le mawhauwhau o lea tama matalia ai e Phillips o ala tau tau mwhainga. O tātou telefona mo le nei tū la o le Aoauli whaafitai whaafunga mai tau whaasoifua. Malo soifua o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Sufamali da le kalapakapia le tamauli mangsale longa malamo tele sala fai vai toi fo tato polkala me fanga. Solova malo toi matua e la toi le fana wa onga lo tua onga va yane la tu fuspau ilanga ya tu mo te malawa lo family mo ye a inga tibini o le wafa tasi mele sunga ya prince le tu mo le unanga ale casa paints and appliances channel for printer mo yoe. Lofa lava uso manuia whawhetai, wama yoe? Ia, manuia whawhetai maalili leise kupe. Very sad to hear that, brother. Yeah. Let's go to Samoa. See, that's the solution. Right. I keep telling you, let's go to Samoa, but you don't want to leave New Zealand. I don't know why. Once I win the Lotto, Prince, then I can go with you to Samoa and never come back. No, in Samoa, actually, we don't need the Lotto. We need the Lotto here, but in Samoa, we just need some little money, Yes. You just relax on the beach, have a coconut, fresh coconut from anyone. You can, over there, you can ask the family, living there on your side, just give me a coconut, they will give you all day. But here, if you ask your neighbor, can I have a cup of tea? Huh? Yeah. Who are you? Yeah, they will call the cops on you. Anyways, Prince, it's been cold night and day lately here in New Zealand, especially us in Auckland. I'm pretty sure you got some hot specials there to warm us up today. Yes, brother. Whawhetai lava. Thank you, for having me on the program again. I'm sure I have missed my last week, was so busy here and tried to come on the show, but, unfortunately was not able to. But I am back here this week again for the latest specials for Casa we have here. So the first special we have got is the Samsung S25 Plus. So this time we are doing the Plus model of S25. So it's a big screen, very good camera quality, amazing processing speed and the screen. And for the Apple lovers, we have got the iPhone 16 Plus. So it's the S25 Plus and the iPhone 16 Plus. Amazing phones we have got, and we can do that with you for wireless charge earphones. So the special price for the phone is $22 per week. Lua tala, yasso, and don't forget, we can program you the Samoan Bible. To see Paya on any of the phone. Imagine reading a Bible on the phone anytime you want and on a big screen phone. So this service we can only provide you. We can provide you here at Casa, and I think we are the only company who is doing in Auckland or in New Zealand and programming the Samoan Bible on the phones. That's right. Prince Oliver Tomo Moe Peone Fafongachi, le rivang o le Aoauli. O le wei le tanto telefoni fe avia I telefoni fo wa filifili o e po le Samsung S25 Plus. E po le Apple iPhone 16 Plus. Lona winga faisi lau tele o tanto telefoni e lua. E o ngā mo I manto I lau te tele o manto walo filima. E alu wantu wai malau wireless earphone. Ioe, na o le lua se fulu lua tala I le vaiaso, lua tala I le vaiaso e maua I lau telefoni le da Samsung S25 Plus, e Apple iPhone 16 Plus. Alu wantu wai ma wireless phones, e mawhai o le tu i lunga ma le tanto tuspa I le ngana Samoa, e te whaita wai lo monta polo lawa, e po o fo I le fale sa. Lua tala I le vaiaso, maua le tanto tomo mua nao le reia aso lulu. Second special, Prince? Yep, second special also, that's the launch suite special we have. So we have got a brand new corner, black leather recliner launch suite, which is a lazy boy, and it's a very comfortable, and the price is only $26 per week. The features is amazing of this launch suite. So it has LED lights at the bottom, also got a wireless phone charging, so you can charge your phone on the launch suite without the wire. That's amazing. That's technology, right? And also got a lot of storage space in the launch suite. So it's fully packed with all the features, and there's a corner black color leather recliner. Also comes like a separate, no for tolu, no for lua, no for tasi. So it's at only $26 per week you can buy from Casa, and for the first 5 customers who come and buy this launch suite, we will also give the free coffee table with this launch suite. Fantastic. Prince Oliver Tolo na lua pe ore whafonga tila nea wa yai le tanto city
no fole mo le potu malolo lounge suite special. Le ile tanto no fole o le kona black leather recliner lounge suite. Lo wingo le fo e tul manu le potu malolo. Ya e mafai ona fa lonoa iluma au e mafa malolo na yo vai fel wa ile so anto. E rangata lea o ye lazy boys e fa pele ya ona mawantu mo o ile na o le lua ono tala il verso lua ono tala il verso o le dino fo e mafai ona fafanga i malau telefoni e le aise waya e mo mia na o le tu e lunga o le vai ono fo ye po le limo ono fo ona fafanga i la lea o lau telefoni fe ave e ye mo ona mo li LED ya antoai ma vaenga na mfai ona tu yai ya mo meu tusi po alava ya me mana mi ona tu ilalo ole no fo ya lo wantu ile no fo tolu no fo lua ya man no fo single nine tasi ile lanu lioli po le black leather o ilanto e tolima mo e fa ngaina le tanto fa tolada ya ole amo fu wantu ya le to coffee table ya no masi to tongi third special print tolu fa pitua. We have Ainga Special. So Ainga Special, this comes with the Mason queen size bed, with the mattress, and the Samsung 55-inch Lima Inisi 55-inch Male Atamai Smart TV. So Moinga and the TV, it's the Ainga Special. So you can use both of things for your family, and the weekly payments, it's only $23 per week. Lua Tolutala, Maleva Yasso, and when you mention Radio Samoa, they will also give you the Mea Alofa. Man, awesome. Thank you, Prince. Oliver Tolo and Tolo. Ole wela tanto ainga special, ole wela tanto moenga, ole Mason queen size bed. El wanto I malona fa malu, ya male TV la le lima idisi lona la tele ole smart TV. O vaenga umarai tolu e te maua ile lua tolu tala ile vayaso. Lua tolu tala ile vayaso, maua ilau Mason queen size bed, el wanto I malona fat malu, male TV, lima inisi lona lamtele. Failo ya principal le casa bed, today fa funga, ile Radio Samoa, le difa sa longa mo fua tuai, lau mea lofa. Last but not least, Prince? Yes, brother. So we have got a whitewater special for the Radio Samoa listeners, and that is a fridge and a washing machine. So Panasonic 322-liter fridge freezer, that is going for only $15 per week, and a Samsung 12-kilo top loader washing machine, so that is only going for $19 per week. So it's a big 12-kilo top loader washing machine from Samsung, and the fridge 322-liter, that's from Panasonic. So very good products, very good deals at Casa. And when you mention Radio Samoa, don't forget your Mea Alofa as well. That's right, Prince. Well, how can the people get a hold of you? How can they come and meet you in person, Prince? Sure, brother. So we have store addresses in Otahuhu. It's Fafikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC, Kentucky. And you can park your car and just walk to us. In Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is just across the BNZ Bank. And you can park the car at the back of the store. Opening timing, Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. And on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details, Owasilau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800 222 548. Press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store. And you can also contact us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances, Otahuhu, Male Casa Beds and Appliances, Henderson. It is always a pleasure having you on the program, Prince. I'll wrap it up for you and Samoan, and keep warm heading towards the weekend, and we'll catch you again next week. Thank you so much, Yusuf. Fafetai telelava, ya tofasa ifua Samoa, sekia Samoa. Yeah, so if we yell sunga ya Prince now le tutumala danga le Casa Beds and Appliances, le tanto fa toa lona fa ole we le whiteware special. Ole pusa isa tu ole tu ainga le Panasonic tolu se lau lus fulua lita ya le te le ole tanto pusa isa tu le da na ole se fulu lima tala il verso pe a e filfilia po le masini tala valava se fulu lua kilo
e top loader lo no inga su e lunga le tapuni o le tanto masini le lo tapungo i lalo na o le sful mariva tala le pemeni ile vaiaso sfulu tala ile vaiaso e mawaila masini tala vala o le Samsung top loader se fululua kilo ya le mamafa o le uta e mawhai o le tahai e whailo ia Prince Maleo nanga le Casa Beats na e whaafonga le Radio Samoa le rifa salonga o le maufua tuilea o lau mea lofa Morisi whaamtalanga fio nei nai le whawhi to wha Great South Road i o tahu au tafo le KFC ia pia fio nei nai Henderson i le tolufi tuiva Great North Road i Henderson tala mai le iwa i le afo lima asanga fua le Australia sfulu le tai o le sto na yanga i le wha i le afiafi Morisi whaamtalanga wala wanele over le selau lua lima whavalu over le selau lua lima whavalu ia le numero 9 te mau i ele tautua ma le unanga le Casa Beans and Appliances o le walus fu lima ma le afa miruche o te enele i July tol. Tasi lima i vatu, amo. DJ. Come down and see what's Samoa, watch him sway up back. And Mr. Party with Thomas Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more. Who am I see ba? Paatang pati mai pati sa polo. No fan uikina ura para who am I tawi ba? Who am I see ba? Paatang pati mai pati sa polo. No fan uikina.
one for a minute.
Ko vivianga sui fefiloi le tua yoa onga ia mi se foi le sauriantu ia bonga se senga o le ria fia fiole so lulu i do tu es full mal family tu na ta le o July fa Jalfa na uda tu ta tu tala mai tu o le Pasifika e ma tu o le langi pe un per mai il fa tu ia Miriam ala tu pomari sui le fo fa ta si bele fionga ia le tu severe e pol kalame o le manu I fali pe o fa ta si bele fa tu ia e mele palamo le loan market e brisivo tanto malo fa lo gia le ria fia fiole so lulu e malo le fiva malo le sai ia malo fo ile tawa ta il pahia Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Michael Jordan is considered by most to be the greatest basketball player ever. His coach, Phil Jackson, said he knew he could not teach Jordan anything on improving his playing skills. But Jackson could help Jordan improve his leadership skills. So Jackson worked on teaching Jordan to lead his teammates to become their best. And their team, the Chicago Bulls, became one of history's greatest basketball teams. Great artists become great because they spend years improving their abilities. Many centuries ago, a young Greek artist named Timanthus studied under a master teacher. After several years of daily labor, young Timanthus painted a beautiful work of art. He was so proud of his painting, he spent days just looking at it. One morning, he arrived to find his prized work totally blotted out with paint. Timanthus was shocked when his teacher admitted he had destroyed the painting. His teacher said, "I did it for your own good and future success. That painting was stopping your progress. Now start a new painting and see if you can do better." Fortunately, Timanthus took his teacher's advice and went on to paint what today is regarded as one of the greatest paintings from that time in history, The Sacrifice of Iphigenia. The legendary musician Pablo Casals was celebrating his 95th birthday, and a reporter asked him, "Mr. Casals, why do you still practice 6 hours a day when you're 95 years old and the greatest cello player who ever lived?" Casals answered, "Because I'm still making progress." You see, the only exciting way to live and not get bored is to keep learning throughout your lifetime, since you're always a work in progress. A wise man said, "No one can be happy and feel good about themselves if they only do enough to survive." There's always room for improvement, but it's completely up to us whether or not we keep improving. In fact, with God in control, our possibilities are unlimited. If you'll put your heart and life in His hands, Jesus can help you with His power day by day to keep improving your character and way of living so you can become all He created you to be. Just think a minute.
Fatima pese mai le au pese le hallelujah worship team o tolo wan to ile pol kala medal I think a minute more oi ma mo janto malava ile dia fiafi mantongo fiola so lulu an so lu se fulu le ding ma sino ku so lu a felo limba tu mo se si ona fa ponga ile Jamie Masani la so ata pa ata to Aoauli. Lewa to yono mala fa midu to na tale le to life fa to tele mo tanto ma tanga Samoa mai le Aoauli ya ana le la se yuli me fo le divine ole fia fiola se ngana ole to mali ile tanto ma tanga ya po to le to ile te mi sa si la vai to te le to lo to so fua mo le aso anta ya tanto to fita pa ile lunga pe am ngana ole ya ba ngalo so man to le lo titi fitama ole ngalo po kala me nga ngai fo favor ya ma le manu I fale e pe ona te pena mai ai e le fioki ya le ato severe e le fie fidepia mai ele o te tu tala mai atu o le la lolangi ato ai foi ma atu o le Pacifica le wa sa di mo ta brain dal faltu ya Miriam la toa pomari ma le tua ya fuala au le ye fiafi ma sa wa ti o le fale inga ya inga lo ya fuala au I le fale ya ona le mfayele on tau mafa ya me tau mafa mai le sami tolo imata utu male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utau la manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ya umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai mafia matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma ema de ilano ole ni na o masia ukele ele mafai namba ona ngalo le tafe mali o mai singano ono ai tine matama yung alona awala lao papa le pasina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai